Okunuka amahe gihanga bakwatanise na polisi bacera kuyonjirwa rya Mbarara Regional Refferal Hospital. Aba baba bakwatanise n'aba Amteriators hamwe n'abana b'abasirikare okoro kuyonjoku. Siza hamwe na UPDF family Tarehe Sita wiki okukirininga irwareri. Ikigenderwa nahabwo kugira ngo UPDF aba niherunji y'abantu nyonko wa nkomushaho nikiza kandi nikimanya ngo obwecumi ningasho byonje kintu cy'amana no ngamagara go muntu umka kugera obwecumi hatagira amagara kijya amagara akora ibintu by'intunguka. Twazize wano ku Tarehe Sita okulaba nga tukolera wamu nga UPDF kubanga fe twava mu UPDF era tuli bana ba UPDF tuzobuhereza nebugarra omubantu nerabira omukubajanjaba kituriyo ntukora omu districts nk'itano ninga mukaga. Twahikaho n'omugisha ikaceka okureba entebe kanisa huzahika abamwe tureta kumanya ngo byabire biti ukatwabireba twabikunda. Fascinated by the parade and I'd like to thank him for everything. Kuba kuna rege n'abandi bakora nahurira umutima gwagiye kumva. Tumwaha abantu ba ikichweka kinu n'abanyayuganda kutwaliza hamu kukorora ngo sobole kuikarana tukoragana hamu abantu ba buli kiro. Kibire kintu cyo mugasho munonga. Omuganda makuru nkagwa kasheshekerizo amahe ga UPDF gabyare emitima ganashatu mu kicayi cya Independence Park aho muri Mbarara nko muringo gumwe go kundisa abanyayuganda okundi ihanga ryabo okurinda ebyobuhangwa hamwe n'ebindi byinji. Kitwazamu n'ekyo kwetaba mu nkuru yo kugaruzaho obutonde kinwe mukama wensi nibo bazere baitu nibo tukoragana nabo nibo kutu information nibo kutaraza nibo barikumaneginga nibo barikutereza n'imishara. Abanyabutegetsi bakoze omugisha gwo kusima mukuru w'ihanga kandi bamushaba ngo ayongere kwesimba emyaka endije 15 abanze yatebe kanisa Africa yona. When the house called Uganda is very clear so that they don't struggle to fight this and this. Great kind of discipline. There is nobody who has ever touched the wananchi's property. I want to thank you in front of your. Asante sana. Twazo mu district ya Kazo ubwihanga rukwetebekana zo kujaguze ciro cya Tarehe Sita habero mukaga by'okwezi kwa kabiri abanyakazo basima amahe gihanga okwatanisa nabo mu kurinda obusinje. Genderwa cyebyona no kubagambira ngo numwebare okureba ritinga ihanga ryanyu Kubagambira ngoro rutaro rukuranisa corruption na rutaro rumwe orukusereteninga revolution no mukureba ntirwana n'abantu mu parliament kandi hopotere baza kumuhamba I was in senior 2 1971 ndikita the hero school opote akayaretaho program erikwetwa nguni move to the left akana ndakureta communism kuno mu Uganda abantu kuluzinga property kandi umutsigazo uri kuturikize nayo novunaniza bwawe kubaza kugira icyo wayitandikira ako obusinge buru mu ihango muri Uganda kugaha boda kuzahandije obusinge buburo. Omwaka ogw'amahene gajaguze emyaka 42 kandi emikoro y'ihanga neija kuba mu kicayi kaceka aho umugenyi mukuru ari kwija kuba President Museveni. Aha bwa TV West nde era akiza Senyomo Gideon na Richard Nahawe.